Lephata la botsogo le itlama go tlhomamisa gore mabolokelo a CMS a nna le melemo e e lekaneng e e tlhokwang thata. Mo go tsa metshameko setlhopha sa The Zebras se tla tlhola se thulane le sa Egypt mo motshamekong o mašetla go ka bona phenyo kgotsa ntlha. Dikgang ke tsa nako ya bongwe ke bitsa go lebile sa moka yo re nnang ka puo ya diatla ke Tshepiso Sekolo a re bone kwa go ye kwa setlhoeng morago ga dikgwedi go le dikgangkgang ka seemo sa itsholelo ya lefatshe leno jaanong tshokologong eno kgang eo e tla sedimosega jaaka Tautona Advocate Maboko a tla ba arola pego ya tekodiso ya seemo sa setšhaba sa ntlha ya puso ya gagwe go dira dipego tse di farologaneng bangwe ba re lefatshe ga lena madi mme banka ya setšhaba e ganetsa dipego tseo e supa fa bothata le tiriso ya madi le go phutlhama ga theko ya diteemane ka jalo go sena madi a tsenang mo sekgwameng sa puso sentle go solofetse thata gore pego ya tekodiso ya seemo sa setšhaba tshokologong eno mono ga borone e itsise setšhaba ka seemo se lefatshe le le mo go sone mo go tsa itsholelo sepolotiki le matshelo a batho go ka ritibatsa maikutlo a bone mo nakong e setšhaba se leditse go utlwa gore dikgang di tshwana tsa thoko la ditiro se rarabololwa jang le gone gore puso e ntšha e tla diragatsa ditsholofetso tsa yone tsa nako ya fa ba ipapaletsa ditlhopho jang pego eo e tla rolwa ka nako ya bobedi mo tshokologong e tla bo e le ya ntlha ya palamente ya bolesome le boraro morago ga ditlhopho tsa setšhaba tsa kgwedi e fetileng ra tswelela puso e na le maikemisetso a go tlhomamisa fa lekalana la mabolokelo a melemo la Central Medical Stores le le mo seemo se se itumedisang go tsamaisa le go rarabolola matshwenyego a melemo mo lephateng la botsogo tona botsogo Dr. Stephen Modise le mothusi wa gagwe Re Lawrence Okeditse ba ne ba ile go lekola Central Medical Store go tlhaloganya le go lemoga seemo sa melemo mo lefatsheng leno mpho ke leboge wa bega Central Medical Stores ke lekalana le le ka fa tlase ga tsamaiso ya lephata la botsogo mme le itebagantse le go reka melemo le setse morago melawana ya puso ya go reka le go tsamaisa tiriso ya melemo mo dipateleng lefatshe leno ka bophara e rile a buisa babega dikgang morago ga loeto la gagwe ko Central Medical Stores tona wa botsogo Dr. Stephen Modise o na tlhalosa fa ba tla buelela lephata la botsogo go thusiwa ka madi a lekaneng go rarabolola mathata a letlhoko la melemo mo mafelong mangwe nka ra batswana ke re ra utlwa matshwenyego a bone a goroga matshwenyego a ko ona a gwetileng gore be re le ha tsatsi jeno mme gore melemo e goroge ko go bone go na le dilo tse dintsi tse di tshwanetseng gore di diragale sa ntlha e le gone go na le melemo mo Central Medical Stores sa bobedi le gone go tlhomamisa gore melemo ya goroga mo dikgaolong tse di galoganeng mo lefatsheng la rona sa boraro e le gone gore melemo ya senona e goroga e tswa yang ko e bewang teng gore ye go goroga ko dipateleng le ko ditleliniking yaanong go supegile gore go gongwe gone go ka tswa bo gona le gongwe bothata ja gore ba thaeletsane sentle gore melemo ya shota kwano re kopa melemo jalo jalo mme ke dingwe tse dilo tse leng gore ikemiseditse go itebaganya le tsone gore ha molemo o le teng mo Central Medical Stores o kgone o go goroga ko kgaolong o go goroga ko tleliniking ko sepateleng o helele o le ko motswaneng go ne ga tlhomamisiwa fa go tshwanetse go tsibogelwa go rarabolola matshwenyego a letlhoko la melemo mo mafelong mangwe. Currently, what we want to do is to engage our stakeholders. We already are quantifying with them, but we need to involve them even more so that they will be able. Remo mosepelong wa go dira tsotlhe tse di maleba go rarabolola dikgwetlho tsa thaelo ya melemo mo lefatsheng leno. On our availability. That system will then be used downstream up to the level of issuing to the customer, that is the patient. They noted was obviously the issue of financing, the amount of funds that they get versus what they have to do and distribute out to people. Re kgwetlho tse re di lemogileng ke kgang ya madi go reka melemo mme re tla dira tsotlhe tse di maleba go rarabolola seemo se. A strong background in procurement and also distribution, logistics and things like that. Tona wa botsogo o kopile babereki ba botsogo go bereka mmogo ka neelano
go dira tsotlhe tse di maleba ka maikaelelo a go fenya mathata a letlhoko la melemo mo lefatsheng leno. Mpho ke Leboge, Botswana Television, Gaborone. mogolwane wa ditlamelo tsa bana le bogole kwa khanseleng ya Kweneng mme Bontshe Mpoko o rotloeditse morafe go dira bojotlhe go akaretsa badirisi ba tlhobane e tshweu go supa fa ba kgatlhala ka matshelo a bone. O bile se kwa Molepolole ka letsatsi la segopotso sa thobane e tshweu le neng le tshegeditswe ka molaetsa o reng go akaretsa botlhe go ipelela bokgoni le go ema nokeng ba tlhoka pono. Tiro e ne e rulagantswe ke mokgatlho wa Botswana Association of the Blind and Partial Sighted ka tshwaragano le lekalana la Motor Vehicle Accident Fund. Let us strive to build communities that embrace. A re gagamatseng mo go ageng setšhaba se se ka tlisang phetogo gore batho ka pono ba seka ba kgorelediwa ke diemodipe mme ba gwethege go diragatsa ditoro tsa bone ba le motlotlo ebile ba kanotse sehuba. With confidence and dignity. Wetso o lebile dikgang tsa Botswana Television ra tswelela. Kereke ya Apostolic Faith Church in Botswana AFCB ya abetse mokgatlho wa Lorato House kwa Maumelora le dijo tse di lopileng 8,000 pula. Fa a rola dimpho tseo mokwaledi wa kereke eo Reverend Ozias Kalundu o boletse gore tumelo e rotloetsa mowa wa lorato le neelano. Ka jalo kereke eo e lemogile fa go le botlhokwa go supa seo mo banning ba metsi e mo go yone. Ba Lorato House ba tlhalositse fa go se motlhofo go tlamela bana ka tsotlhe tse ba di tlhokang ka jalo ba lebogela dimphotse. When the center was established, the establishers of the center looked at the children and they had compassion. They looked at them and they felt that kind of pity. And they say, because of the pity, let us exercise the love so that these kids will be released. Some of them find themselves homeless. Some of them they've been sexually abused. They find themselves being abused sexually. As young as 3 years old. Borre ba banana e bong Kitso Lehume le Edwin Setsenye ba kwa Selebephikwe ba itlhametse ditiro ka go kgabisa go baakanya le go tlhabolola bolelele selebego sa dibaesekele tsa modiro wa Hamba. Ba fetotse mogopolo ba neng ba itlosa bodutu ka one go nna kgwebo. Mo puisanong le mmega dikgang Karabo Molusi ba tlhalosa ka fa lorato la dibaesekele le ba tswetse mosola ka teng. Bobedi jo bo neng bo kokonetswe ke manokonoko a go tlhoka madi a itshetso bo bone sebaka sa go fetola seemo sa bone ka go kgabisa le go tlhabolola dibaesekele mo go kgatlhang leitlho. Tlhabolo ya teng ke ne ke bona kganya tsa gore batho ba tsamaya bosigo mme go sena sepe se supang gore se ka ba sireletsa mo tseleng. Ka kgwetha gore ke gaetse ke tsentse dipone go tswa mo tlhaloganyong ya meme. Ya ka e bona ntse ana ba sekele ke dirisitse material o tshwanang bo ditšhupu tsene ke dira e le gore ke ba sekele le gore ke tsamanyala ka one ko morakeng. Ka heletse ke bone gore le mo toropong ka e dirisa go ka tsamaya. Mogopolo o gapile maikutlo a banne. Re tlhoka diphatse tsa dibaesekele, bo ditšhupu, bo dithaere, bo di-axle kore diphatse tsa dibaesekele hela go the maotwana di-frame ra direla baesekele re ya ga hela e be nna baesekele e be re ba re kgabisa. Gompieno ga re se re bone ha re ka dira lehelo le re ka direlang nnyane re santse re direla hela mo motseng. So ne ke le tsorongwe re ka thusiwa ka lehelo. Ke tsa gore batswana ka bontsi ba tangotega gore batho ba palame dibaesekele kore ba boele mo setsong ba itse gore baesekele ya palangwa ka gore mo metheng ya bogompieno dipetrol di a tura. Le fa kgwebo e ise kwa diswisi mmuso go solofetse gore e tla gwetla dipuisano ka go tlhabolola ditsela gore di akaretse bapalami ba dibaesekele go atolosa thuto le go obamela melawana ya tsela. Tshwanetse go nna le ha go kotangwang teng sadly ena go tsotlhe o tshwanetse go tshoba kana go kgweetsa baesekele ha go ntse mo go yone. Ha go letelle gore o kgweetsa baesekele o bo o emela ka dinao. Ha o setse o batla go khona
o tlogela sone seterebi kana steering sa yone ka letsogo le lengwe mme o bo supa ko o batlang go thena teng ka letsogo hela o le phuthulana o supa. Bobedi jo bo tlhomamisitse maikaelelo a jone a go igodisa ka megopolo e farologaneng gore ba felele ba thapile palo e bonalang ya babereki. Maiteko a simolotseng e le itlosobodutu ka go tlhabolola dibaesekele tsa Hamba a ka supa maikemisetso a setšhaba mo go tsweng ka ditharabololo ka mekgwa e tokafaditsweng e babalelang tikologo e le bofefo le ditshenyegelo tse di seng kalo. Karabo Molusi, BTV News, Silibi Phikwe. Wetso mo nakong ya gompieno re kgabaganyetsa jalo kwa dikagong tsa palamente ko re tla bo re buisana tele mme ga dikgang wa BTV News wa me Khasudi gore neela dintlha ka dipaakanyo tsa ko wa me ke a go dumedisa gongwe hela re simole o re tlhalosetse gore seemo ke se sentseng jang kwa parlamenteng. Re gone ga mo dikagong tsa palamente ko e leng gore go solofetse gore ka nako ya bobedi sekologong eno Tautona Advocate Mabokwa ba rola tekodiso ya botsogo jwa setšhaba mme hela se nka se tlhalosang mo nakong eno ke gore dipaakanyo di tsweletse mongwe le batho ba ipaakanya tota gore tle re ha tiro le se se simolola ba ba setse le bone ba siame mme mo nakong eno setse re bone motsamaisa dipuisano tsa palamente re ya dithapelo ke o rapetse batho le bone ba simolotse go tshologela ka kwano ba bega dikgang le bone ba setse ba le ka kwano ba eme sentle go simolola tiro ya letsatsi mme hela sa moka se nka se buang ke gore se go ntse mo re ka go buang ka kwano tota mme hela ya ka re se re tlhalositse tshokologong yone tla bele ya ka go rolwa tekodiso ya botsogo jwa setšhaba ebile le tshimolodiso ya palamente ya bo 13 e sa tswang go tlhophiwa tota e ntšha. Mo nakong ya gompieno ke dumela gore gongwe wa me mo nakong ya gompieno ke na le tumelo ya gore gongwe le kile la buisana le bao ba ileng gore ke setšhaba ditsholofelo tsa bone keng mo se ileng gore e tla be le pego ya botsogo jwa setšhaba ile gore Tautona taba a re ba pele ka nako ya bobedi. Sa moka hantse re buisana le batho ba sileng ka kwano go tla gore ba solotse go tla go lebelela jaaka go tla be go rela pego ya botsogo jwa setšhaba ba tlhalose ditsholofelo tsa bone mo pegong ya ga Tautona ba tlhalosa jalo gore ba solofetse gore Tautona a eme dikgang di tshwana tsa botsogo tsa thuto hela jalo a ka dirise gore party e busang ya UDC pele ga e tsana mo pusong e na dira disolofetso yalo ka nako tsa ipapatso di supa jalo gore e tla dira ditlhabololo di mo matshelong a Batswana tse leng gore ba tla oketsa jalo madi a re ka re minimum living wage ba oketsa jalo gore nna 4,000 ke nngwe tsa dikgang tse leng gore batho ba go tshologetse ka kwana go tla go di bona tota. Tla ke go leboge jalo wa me Khasudi mme ga dikgang wa Botswana Television re tla tswela re ntse re kgolaganya le wena jaaka o tsweletse re ya jalo ka nakong e leng gore ke ya bobedi tota e leng gore ke ya dikgang tsa rona di tla bo di tswelela jalo. Wetso a re tlhodimele mo go tsa mafatshe a sele maloko a ntla a bomme go kgweetsa difofane kwa Malawi ba rulagantse moletlo o rutang bana ba kobo dikhutshwane kwa magaeng ka go kgweetsa difofane le go di bona tota ka matlho ba rulaganye bao ba re moletlo o ke mangwe a maiteko tota a bone a go rotloetsa bakgweetsi ba difofane go tsweng kwa modimo ba rulaganye ba moletlo o neng o tshwere ka fa tlase ga setlhogo sa ditoro di a tlhatloga kgotsa Dreams Take Flight ba kgonne go fitlhelela ditoro tsa bana ba le 1,000 ga mmogo le babogedi ba bangwe le fa go ntse jalo bagolwane ba Malawi ba sokola ka gongwe ka baithuti mo mohameng wa difofane ka difofane di le mmalwa ebile mohama di se mmalwa mme ebile mohama o sa tlhabologa. Ntse e le toro ya me go nna mokgweetsi wa difofane ke itumetse thata go ithuta go le gontsi ke batla go nna moitseanape wa difofane fa ke gola. When I grow up, got about almost 1,000 underprivileged children to come in to just re bone bana ba ba kobo dikhutshwane ba le 1,000 batla go bogela re dumela mo baneng ba le mo ditorong re batla go rotloetsa di le dintsi ebile ga re emefa. So we believe in the children, we believe in the dreams because we also believe in our dreams in the first place. So we want to encourage as many dreams as possible and we're not stopping here. It's also my first time to come to a place like this
And I've been inspired. Ke sa ntlha ke tla moletlong o ntseng jaana ke kgothaditswe fa ke ka bo ke bone jaana pele ke ka bo ke le mokgweetsi wa difofane. It's so nice for me too. We don't have a lot of airlines coming into Malawi. We don't have a lot of airlines, even domestically moving. Ga rena difofane tse dintsi tse di tlang Malawi le tse di mo gae tota ga mmogo le dikago tsa tsone. We've been talking about Jileka Airport. wa itse se ba ka jaanong ke sa tsa metshameko city ke a ga kwa o eme sentle. Bonkwe go la tswana ba ba mebala mabogodika ko ne leng gore a kgona tiro botoka ke go leboge ga nkgonne samoka ka pego e o edileng diatla ya kgantsa ga go re tsena jaanong mo go tsa metshameko mme dikgang tsa rona tsa re mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa the Zebras Morena Ramorebodi a re setlhopha sa gagwe se tla dira ka bojotlhe go fenya motshameko wa sone kgatlhanong le sa Egepeto gore ba kgone go iponela phatlha kwa metshamekong ya Africa Cup of Nations 2025 tla bong e tshwaretse kwa Morocco ka kgwedi ya Sedimonthole. Motshameko o tla bo tshamekelwa kwa toropong ya Cairo mo tsatsing la gompieno a re utlwe Victoria Dakin. The Zebras ba gorogile ko Cairo, Egypt ka Sontaga ko ba lebanong ke namane e tona ya tiro jaaka batla ba tsomana le dintlha tse tharo morago ga tshameka maleka 1-1 le setlhopha sa Mauritania ka la botlhano. Maduo ao a babile mo maemong a bobedi mo Group C ka dintlha di supa fa setlhopha sa Egepeto se sone se setseng se iponetse phatlha se le mo go ntlha ka dintlha di le 13. Mokatisi Ramorebodi o supile fa ba tshwanelwa ke go lebala ka maduo a fitileng mme ba tsepame mo motshamekong wa la bobedi go netefatsa gore ba tla ka maduo a eletsegang. It's more psychological than the tactics that you might bring as a coach. And is to make them understand that you are with them. Ke motshameko o bokete jone bo leng mo tlhaloganyong go na le ka fa o rulagantseng batshameki ka teng mo lebaleng. Go tlhokafala gore o ba netefaletse gore o ba emenokeng o le mokatisi wa bone. Ke itse gore ba leka bojotlhe gore re tle ka maduo a eletsegang. Re ikaelela go gapa dintlha tse tharo mme fa go sa kgonagale re tshameke maleka. 3 points. And if it might be difficult for us to get 3 points, at least we must take a point home. Setlhopha se simolotse ikatiso ya sone ka Sontaga mme se tla tsena mo motshamekong wa la bobedi ntle le batshameka morago ba le babedi e le Mothusi Johnson le Alford Velapi ba ba segetsweng fa thoko. Mo godimo ga moo setlhopha se na le kgobalo e le nngwe ya motshameka gare gape mohotsiwa. We need to give more focus on our team. Make sure that we do certain things different. More so that we don't have. Re tla tshwanela ke go dira diphetogo dingwe mo setlhopheng jaaka re tla bo re sena batshameka morago ba gale le gale ba ibileng ba dirile sentle thata mo motshamekong o fitileng. E ka maswabi gore ba bo ba sena le rona go itse one Phokolene o ratile go tlhoka go nna teng mme ka lesego o tla bo a le teng. Tsholofelo ke gore gape mohotsiwa a sedilege mme ke dumela gore batshameki ba ba teng ba tla dira tiro. They will come back, they will recover, but those that are available will do the job. Setlhopha sa Botswana se tla tshwanela ke go fenya motshameko kgatlhanong le Egepeto kgotsa go tshameka maleka go netefatsa fa se iponela phatlha mo metshamekong ya AFCON 2025 le kgetho la bobedi morago ga go dira jalo ka ngwaga wa 2012. Motshameko wa bofelo wa the Zebras le the Pharaohs o tla tshamekiwa ka la bobedi mo tshokologong ko Cairo, Egypt. Victoria Dakin, BTV Sport. mme ga re tsena mo go tsedeng mo maitekong a go godisa motshameko wa golf monogae lekgotla la Botswana Golf Union ke gore BGU le ntse le tshegeditse ithuthuntso ya malatsi a mabedi ya Professional Golf Association PGA Level 1 e neng e tsereletswe ke bakatisi ba le 20 mo mafelong a beke eno. Tshepo ke himile go na le ko e re jaaka motshameko wa golf e le mongwe wa metshameko e sa tuma mo lefatsheng leno ithuthuntso eo e solofetse go thusa kgolo ya motshameko o jaaka go tla aloga bakatisi ba le mmalwanyana ba ba tla anamang le lefatshe. The course intended to train people on the basics of golf with a view of having them go and cascade the training further and train. Ithuthuntso e itebagantse le go ruta bakatisi ka motshameko wa golf go tswa ko modimo gore ba kgone go ruta bana kwa ditlhopheng. Go ntse go na le selelo sa gore ga gona bakatisi kwa ditlhopheng tsa rona mme re le ba BGU re ikemiseditse go thusa ka selelo seo. So we've gathered these participants to provide them with the basics on golf so that they go further down their respective clubs and train the kids further.
morutuntsi kwa ithutuntsong eo Mpho Lusiwa a re motshameko wa golf o kgona go dirisiwa go itshetsa. Golf is one of those sports where we differentiate between people who make a living out of golf and those who don't make a living out of golf. Motshameko wa golf o farologane ka ba ba tshamekelang go itshetsa le ba ba tshamekelang go itlosa bodutu. Seo se bo se dira gore go nne dinga le go tlhaola batshameki ba tsenela motshameko o. Ke ka mo re dirileng ithutuntso e go leka go thusa seo. To make it accessible to a lot of people. One, we've brought majority of our golf clubs, people who reside in outside Gaborone, to come here to be trainers. They can go and introduce younger kids to golf. Been learning a lot and I'm going to take this opportunity. Ke ithutile go le gontsi mme ke ya go rutuntsa bana kwa lobatse jaaka motshameko o le monate ebile o batla go rutwa motho a le monnye. How to play golf and I feel like they're going to be because it was very educational and very practical. Itumetse ka gore ithutuntso e ntse ile ya maemo a ntle. Ke tsene ka ke sa itse sepe mme ke itse go le gontsi. Re ya go ruta bana kwa sekolong. Everything and why we're doing it, and this will be easier to show to younger kids. And Ithutunzo eo e solofetseng go ribolla batshameki ba 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 golf le ba ba eletsang go tsaya karolo e kwa godingwana mo motshamekong o e simolotse ka matlatso mme a fela ka letsatsi la tshipi. Tshepo ke hemile PTV Sport Gaborone. mme jaanong fa re di konetelela setlhopha sa bomme sa Jwaneng netball le sa borre sa police ke tsone bomampodi ba kgaisano ya Southern Zone Spring netball e neng e tshwaretswe kwa maleng a bona kgotse mono Gaborone. Setlhopha sa Jwaneng se fentse sa police ka 39-32 fa police e phamotse sejana mo letlhakoreng la borre ka go fenya sa Notwane ka 39-20. Katlego Kgakole o na le go. Jwaneng ka mmala o mosweu le botala ba tsene mo motshamekong wa makgaolakgang o neng o tlola ditlhaso le the Jungle Queens ba supa fa ba batla phenyo jaaka ba ne ba phamola kotara ya ntlha ka dintlha di fera bobedi go tsenne tsa police. Mo kotareng ya bobedi setlhopha sa Jwaneng sa tswelela se tsabakela ka batshameki ba akaretsa Hilda Binang go ya go ikhutsa ba eteletse pele the Jungle Queens ka 17-14. Bomme ba kwa Otse Police College ba ne ba leka go boela mo motshamekong mo kotareng ya boraro mme seo sa ba ungwelwa jaaka ba ne ba wetsa kotara eo ba ngangane ka maleka a 24-24. Mo kotareng ya bone ditlhopha tsa tswelela di itana ka noga e tshela fela bommampodi ba leki ya Lukhara Netball League Jwaneng ba lwa ka gotlhe go boela gae ka sejana jaaka ba ne ba fenya motshameko o ka dintlha di le 30 le bofera bongwe go tse di 32 tsa the Jungle Queens. Ba ikgapela jalo sejana le diatsela tsa Gauta fa police e phimotswa keledi ka diatsela tsa Selefera mme BDF Cats bone ba boetse gae ka diatsela tsa bronze morago ga go fetsa mo maemong a boraro. I would say congratulations to my girls for their determination, commitment. Remember, we are the Lukhara champions. Ke batla go tsaya sebaka se go lebogela batshameki ba me tiro entle e ba e dirileng. Re ne re itse fa e sa go nna motshameko o motlhofo ka gore setlhopha sa police re sebeditse re sokotse kwa makgaolakganyeng a motshameko wa league. So we just aware that it's not going to be a walk away. So all my departments were working very, very well. Our defense, our middle court, and our shooter. Tota go bua nnete bana ba rona ba berekile gompieko re tshameka mo teaming ene tsene gompieko only 3 players ke bana ba ileng gore re ntse re tshameka ka bona all along le ka Lukhara ne ba le mo finaleng the rest ke under ba senke re ba dirisa and re khonne go bona capability ya bone ene ba re supetse tota third quarter in e lente tota. Kwa go borre ntwa ya makgaolakgang ya bo e kopantse police le Notwane mme police e tsena mo motshamekong o ka mashetla ba fenya kotara tsa ntlha tse pedi ka 10-7 le 17-10. Mo kotareng ya boraro police ya nosa dintlha tse 10 go wetsa kotara eo ka 28-15 mme mo go ya bone ba tswelela ba tshwere taolo ya motshameko
go fenya ka 39-20 ba ikgapela jalo sejana le dietsele tsa Gauta fa Notwane e boetse gae ka dietsele tsa Selefera mme Biddy of Cats ba gapile maemo a boraro. No, tournament ya rona e zamile sentle la thata ka gore ina re before tournament ya rona e simola rona ra ira manual lo re bero na ra o sendela ko di manager gape rona ra le group ya di manager so that ha gona le bothata tere khona re buisane mo lengwa tlhaloganya se tournament se tlhoka. Khaisano eo ya Southern Zone Spring Netball Tournament ya lekgotla la Botswana Netball Association ya malatsi a mabedi e ne e tsenwe ke ditlhopha tsa bomme le borre di fera bobedi mme e dirisiwa ke lekgotla la bona go garela mananeo a bone a monongwaga. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. moja morago ke kgosi a re tsene mo go jaanong tsa tennis Mochengeti Mazungu le Tinashe Phatshwane ba fetetse kwa tikologong ya makgaolakgang a kgaisano e tsweletseng ya batshameki ba dingwaga tse di ka tlase ga 14 ya Confederation of Africa Tennis mo letlhakoreng la basimane la di-doubles bobedi jo bo phirimisa ditoro tsa ga Lebone Tlape le Francesco Brink ba Botswana ka dintlha tse pedi go lefela kwa National Tennis Center. Tshegofatso Malepa wa bega. Mochengeti Mazungu le Tinashe Phatshwane ba tsene mo motshamekong wa sekamagaolakgang morago ga go thoka mogaisane mo di-quarter finals jaaka ba tsene mo kgaisanong e ba ithomile ko pele kana le di-top seed fa mo letlhakore le lengwe Lebone Tlape le Francisco Brink ba setlhopha sa Botswana ba gorogile fo ba sena go gapela Ntete mo Malumu le Ragile Pence le bone le Batswana mo di-quarter finals. Mo seteng ya ntlha Tlape le Brink ba ne ba le bokoa ba latlhegelwa ke di-serve le fa go sa tlhokafaleng teng se sa fa Mazungu le Phatshwane sebaka sa go fenya motofo ka 6-0. Mo seteng ya bobedi e bile le ya bofelo ya motshameko Tlape le Brink ba leka go boela mo motshamekong mme ga bo go setse go le thari jaaka Mazungu le Phatshwane ba ntsha ga tshwene go netefatsa fa ba fetela mo makgaolakganyeng a kgaisano e ba fenya sete eo ka 6-2 go gapa motshameko o tlheka kakaretso ka dintlha tse pedi go lefela. We played better in the second set. Re tshamekile sentle mo seteng ya bobedi ka gore re ne ra tla ka maano a botoka and play with more sense. Nka bo ke tshamekile dibolo tse di bokete go feta tse di tlhomameng le 7 shots. We were playing very well, but re tshamekile ka botswapelo fela ke ne ke akanya gore diboli tsa rona di ne di se maleba le ntswa di ne di se maswe thata. Ga ra dira diphoso tse dintsi mo di-strokeng tsa rona. Feels like on our strokes. I think we'll improve by re tla leka go fokotsa diphoso tsa rona le go tsepamisa megopolo go feta fa mo nakong e tlang. we'll try to stay more focused in the match. Mo motshamekong o mongwe e ntse le wa basimane wa di-doubles Johan Theron wa Namibia yo neng a golagane le Vihan Balsara wa Kenya ba fentse Joel Baldaza le Unathi Sithole ba Zambia ka dintlha tse pedi go lefela. Mo letlhakore la basetsana Malak Macheng le Angel Chakanyuka ba Botswana ba fetetse mo makgaolakganyeng ba sena go fenya Juan le Chikamile ya setso ba Botswana ka dintlha tse pedi go lefela mme ba tla ya go lebagana le Claire Majeya le Rutondo Tom ba Zimbabwe ba ba fetetseng kwa makgaolakganyeng ka go fenya Angel Chongwe le Rotlhe Kganyeng ba Botswana ka dintlha tse pedi go lefela. Makgaolakgang a tikologo ya ntlha a tla tshamekiwa mo mosong wa la bobedi fa tikologo ya bobedi ya kgaisano e tla simolola ka la boraro mo mosong. Tshegofatso Malepa, BTV Sport, Gaborone. Motswana wetso pego eo e re tlisa go bokhutlo mme o ka itse gore dikgang tse dingwe tse re sa tswa go di amagela ke gore Malak Macheng e ne le ena mofenyi wa di-singles ba mo basading tota kana mo go bomme wa under 14 ke dumela pego eo re tla tsamaya re go tlisetsa jaaka tsatsi le tlabele ntse le tswelela mme pego eo e ne re tlisa go bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa tsatsi la bobedi mo Botswana Connect go fitlhela re kopana gape modimo keo. A bue ka ditiro tota re bone ditiro dita re bereka le tlhoko ditiro ya banana ke ntse yone ke gatisetsa mo teng bana ba rona ga ba bereke nna ke soletse gore tautuna ba dirisa dikgang tsa mmereko re le banana cause re hetsa dikolo mme ga gona ditiro like form 3 se ithala gore ba feitse gore ke bangwe batho ba leng gore ba ka simolola ba rutwa ditiro tsa diatla gore ke tsone tse ke filang gore bontsi ba rona re berekela